الحمد لله المالك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهة والرياء ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله شفيع العصاة في يوم الحساب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Barcha maqtov hamda ulug'lovlarimiz Alloh subhanahu va taolaga bo'lsa edi. Ham suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga ko'ngillarimizning to'ridan chiqqan duo salomlarimiz hamda to'xtovsiz salovat sharifalarimiz bo'lsa edi. Ushbu jum'a kunining hurmatli Alloh taolaning yurtida yig'ilgan muhtaram Müslüman kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Her kaysilarımızga Allah Teala'nın selamları, bitmez tükenmez rahmetleri, ham bereketleri bulsa idi. Elhamdülillah Allah Teala bizni Müslüman edip yaratkan. Ham şuşu cumğa günlerin kururge, şuşu cumğa namazına Meşitke kelerge, jiyilirge Allah Teala o'zi nasip etgan. Bu büyük zor Allah Teala'nın rahmeti. Şunun için biz Allah Teala'ga ko'p etib rahmatlarimizni, ham shukrlarimizni aytirga tegishlibiz. Qur'onda Allah Teala aytadi: "Ne qadar siz menga ko'proq rahmatlaringizni, ham shukrlaringizni qilsangiz, şu kadar men sizga o'zimning ne'matlarimni orttirib berarman." Mana shunday üç türlü kişiler var. Onlar da tillerler idi bizning gibi ne şu ko'rkam meşitga kelib jum'a namazına qatnashirga. Birinchisi ul da bo'lsa turmadagi bo'lgan kishilar. İkincisi ul da bo'lsa shifoxonadagi bo'lgan kishilar. Ham üçüncüsü ul da bulsa kabirdagi bulgan. Elhamdülillah. Münabbitinimiz biz irikte. Allah Teala bizge selametlik, tozallık bergen. Ham indi Allah Teala şuşu mümkünlük bergeni için elbette biz Allah'a ko'p etib şükürlerimizni aytirga tiyishmiz. Indi bugün söylenecek va'z sefer hakkında bulacak. Kur'an'da Al-Ankabut suresinin 20. ayetinde Allah Teala bulaydı. Festaizu billah kul siru fil ard fanzuru keyfe beda'al halq thumma Allah yunshi'un neş'etel ahira innallaha ala kulli şeyin qadir. Bu ayetin manası: "Ey ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, yer üstünde yürügüz, hem gıybret ile qaragız. Allah Teala kişilerini nişik türlü etip yaratkan, hem sonra hüküm iter için barlık kişilerini tırgızır. Allah Teala'nın kişi her nesige yeter." Abu Hurayra radıyallahu anhu jitkirgen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytgan: "Sefer qılığız, ham selamet bulursiz." Ahmet jiyintig'inde bu hadis. Ali ibn Abi Talib radıyallahu anhu aytgan: "Sefer qılığız, ham seferde 5 faydalı aybirga irenib bula. Birinchisi ul da bo'lsa ko'ngilsizlikni bitire. İkincisi malını arttıra. Üçüncüsü ilmini arttıra. Dördüncüsü ahlakka irete. Ham beşincisi yaxşı kişiler bilen dostlaştıra. Ey muhterem cemaat, 3 türlü sefer var. Birincisi ilim alu için
икенчесе кәсеп кылу өчен һәм өченчесе күңел ачу өчен. Менә Аллаһка шөкер, безнең Казаныбызда берничә мәдрәсәләр бар, Рәсәй Ислам университеты бар, Мөселман Ислам колледжы бар, шулай ук менә Булгарда әле күптән түгел ачылган Булгар академиясе бар. Менә төрле төбәкләрдән, җирләрдән килеп гыйлем алалар. Менә элек ничек мөселманнар, сахабалар хәтта бер хадисне өйрәнү өчен шундый ерак сәфәрне үтә торган булганнар. Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям әйткән, кем гыйлем алу өчен юлга чыкса, фәрештәләр шул кешенең аяк асларына канатларын җәярләр. Күктәге булган, җирдәге булган барча мәхлукатлар, хәтта диңгездә булган кит балыгы да шул гыйлем алу өчен шушы юлга чыгучы кешегә Аллаһ Тааладан гафу кылуын сорарлар икән. Һәм аңа ул кешегә җәннәткә юл җиңеләер икән. Гыйлем ул әлбәттә үзеннән үзе килми. Шуның өчен һәрберебез гыйлем алу өстендә шулай ук тырышлык куярга тиеш. Менә әгәр инде бар безнең арабызда шундый белгән кешеләр, менә шуларны инде өйрәнергә. Әлбәттә, кем беренче булып мәчеткә килә, ул иң беренче инде тәһарәт алырга өйрәнә, намазга өйрәнә. Аннан намазны камилләштерү өчен, Куръанны укый алырлык дәрәҗәгә килү өчен әлбәттә гарәп хәрефләренә дә өйрәнергә тиеш. Менә әлбәттә безнең мәчетебездә сентябрь аеннан ял көннәрендә, шимбә көннәрендә уку башланачак. Менә кемнең теләкләре бар, гарәп хәрефләренә өйрәнергә, ислам дин нигезләренә өйрәнергә, үзегез белән дә, балалар белән дә безнең мәчетебезгә килеп өйрәнә аласыз. Шулай ук менә инде икенче, ул да булса кәсеп кылу өчен сәфәр. Әлбәттә, төрле кешеләр төрле илләргә, төрле җирләргә барып кәсеп кылалар. Һәм әлбәттә, менә шушы инде кәсеп кылу да шулай ук күңел ачу өчен сәфәр иң беренче Аллаһ Тәгаләнең ризалыгы алу булырга тиеш. Ягъни Аллаһ Тәгаләнең ризалыгын алу өчен булырга тиеш. Һәм икенчедән, без мөселман булып фақат мәчет эчендә генә түгел, өебездә генә түгел, бөтен җирдә дә, урамда да, базардамы, эштәме, бакчадамы, урамдамы, бөтен җирдә дә без үзебезнең тотышы белән, кыяфәтебез белән, кешеләр белән арасындагы булган мөнәсәбәтебез белән ислам диненең матурлыгын күрсәтергә тиешбез. Күрсәтергә тиешлебез. Һәм инде әлбәттә һәр нәрсәнең шартлары булган шикелле дә сәфәр кылуның да шартлары бар. Иң беренчедән, кайчан без, әгәр без җыенабыз берәр җиргә барып кайтырга, иң беренче без инде әйберләрне җыябыз. Һәм инде паспортларыбызны, акчаны да шулай ук бер җиргә куябыз, әзерләнәбез. Һәм инде Пәйгамбәрбез әйткән, кем сәфәргә чыга, иң беренче итеп 2 рәкәгать сәфәр намазы укырга. Ягъни 2 рәкәгать сәфәр намазы укып, Аллаһ Тәгаләдән сорарга кирәк, менә минем юлым уңышлы булсын дип, ислам диндә калу өчен Аллаһ Тәгалә мөмкинлек бирсен өчен, һәм инде исән сау килеш кайтуым Аллаһ Тәгалә насыйп итеп дуга кылырга. Һәм инде өебездән юлга чыкканда шундый дуга укырга кирәк: Бисмиллаһи тәвәккәлту алаллаһ, ла хаула ва ла куввата илля билләһ. Ягъни Аллаһ Тәгаләгә тәвәккәл кылдым, аның исеме белән, дөрестән дә Аллаһ Тәгаләдән башка көч, куәт юк. Һәм шулай ук машинада баргандамы, автобус эчендә булгандамы, поезддамы без, очкычтамы, иң беренче дуга укырга кирәк:
Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hamini turib borganda biz endi aytamiz ishtangina la ilaha illalloh, agar endi üstga ko'tarilamiz Allohu akbar deb, agar endi üstdan tubanga tushganda subhanalloh deb aytamiz. Endi ko'pirni keshganda Allohumma robbi sallim sallim deb aytirga. Ham safarda eng muhim narsa ul da bo'lsa ko'zlarimizni, quloqlarimizni, tillarimizni, ham boshdagi bo'lgan uylarimizni saqlarga kerak. Ya'ni ishtangina bilganlarni o'qirga, Qur'onni o'qirga, bular mumkin bular shunda safarga o'zimiz bilan biror diniy kitob olirga. Haftiyak sharifmi, Qur'on tafsirimi, namoz o'qu darsimi, shu kitoblarni olib, shu yo'lda borganda, vaqt bo'lganda shularni o'qib bilimni orttirib ishim. Ham endi agar bizga kelib so'raylar ekan islom haqida akringina hikmat bilan, yumshoq bilan islom dini haqida ularga da biz ma'lumotni ayta olamiz. Hamma shulay yo'q, agar namoz vaqti yeta ekan, namozlarni da vaqtida o'qirga tirishirga kerak. Ham endi safarda shunday o'ng'ayliklar berilgan. Agar Ramazon oyi turi kelar ekan, roza tutu, agar endi Alloh yo'lga kishi chiqa ekan, safari uzun ham og'ir ekan, roza tutu farz tug'il. Safardan qaytqachdan rozani qazo ola. Ham shulay namozlarni qisqartirga bo'lar. Ila ikindi yastu namozlarin 4 rakat farz namozlarni 2 etib o'qirga, endi sunnatlar namozlari o'qilmaydi. Faqat ertangi namozining 2 rakat sunnati, 2 rakat farzi o'qiladi. Endi yastu namozining farzini o'qig'ashdan 3 rakat vitr vajib namoz bilan tamomlaymiz endi. Ham shulay yo'q, agar endi safarda vaqtida bizga nidir ko'ngilsizlik, og'irlik, shunday qo'rqinish kelsa, ishtangina takbir aytirga yoki oyatul kursi o'qirga. Agar endi ishqishmi, avtobusmi, mashinami shulay uzoq kelar ekan, li ilafi Quraysh surasin 10 martaba o'qirga kerak. Mana hozirgi kunda ko'p kishilar hajga borga jina, Alloh taolo ularga o'zing rahmatin, yardamin nasib etsin, hamida haj qilirga ularga butun yengilliklar nasib etsin endi. Albatta haj qilu ul sayohat tugul, haj qilu ul ulug' ibodat bo'lib sanaladi. Mana shuning uchun anda eng birinchi narsa kishida bo'lirga tegish, ul da bo'lsa sabrlik. Sabrlik har odim sayin anda sabrlik talab etiladi. Mana shuning uchun ortiq xafalanmaycha, ortiq qishqirishmaycha, maturgina zikrlarni aytib, bilganlarni o'qib, shunday aytib bir-birimizni endi qanotlantirib, ya'ni kishi shunday kishi bo'lib yaratilgan, agar og'irlik, qiyinlik kela, u ko'ngilsizlana boshlaydi. Mana shuning uchun bir-birimizni endi qanotlantirib, alhamdulillah Allohga shukr deb, biz izgi yo'lda deb, bu faqat kichkinagina sinovgina. Ham mana muhtaram jamoat, kishi hozirgi zorlarni issilikdan, mana jaykini bu yil bigrak issi deb ayta, og'ir deb ayta. Kishi mana shu og'irlikni nishik shigarga tegish, jingarga tegish. Agar kishi o'z-o'zini aytsa ekan, ham qiyomat kuni jahannam o'tin esga olsa, mana bu issilik anga issi bo'lib tugul, u issi bo'lib ko'rinmas. Bu issi, bu dunyodagi bo'lgan issilik, u kelasi bo'lgan oxiratning issilikning ko'lagasinidir. Ham endi jahannam o'zida Alloh taolaga murojaat etib, yalvorar ekan, ya Rabbim Alloh,
Şuşu isseligimden şıdamayım deyip. Həmində Allah Teala ona 2 mərtəbə parın çağırığa rüxsət verər. İlk birinci parını cəhənnəm jay günlərində çıxara, ikincisi qış günlərində. Mənə kişiyə ğibrət alsın üçün, həm anlar üçün, bilir üçün, mənə bu issilikni Allah Teala bizə verər, kişi ğibrət alsın üçün. Qiyamət günü neçik bula, cəhənnəm otu neçik bula. Qiyamət günü bizdəki 3 ay jay günü günə tugul, 50.000 yıl. Bir nikuləgə bulmay, tün yox, salqın su yox, jillətkişlər yox, kondisionerlər yox. Cəhənnəm otu. Şunun üçün Allah'a şükür deyib, bilgənlərini oqub, birimizni qanatlandırıb, quvvetləndirib, şulay etib birgə bulsaq, birdən bulsaq, Allah Teala bizə hər vaqtında özünün rəhmətin həm yardımın nasib etər. Həm şulay yox, көп kişilər kitələr səyahət qılırğa, көңіл ашарға, dengiz yanına jal etərgə, su qıyınırğa. Həm şunda da biz indi özümüzün imanımızı saqlarğa, həm birək də dinini saqlarğa, namazlarının vaqtında oqılıvan, zikir qılıvan, həm əlbəttə özümüzün tutuşumuz bilən, özümüzün qiyafətimiz bilən kişiyə indi İslam dininin güzəlligini göstərsək, əlbəttə biz kişiyə aytmasak da, öyrətməsak da, bizning şuşu tutuşumuzga ham qiyafətimizga qarab, kişilər ğibrət alıb, İslam dinini qabul etirgə biz özümüz səbəbçilərdən bulaşaqız. Barakallahu lana fil Qur'anul azim ve nafa'ana ve iyyakum bil ayati ve zikril hakim ve estağfirullah lakum ve lisairi cemaatil muslimin el-hadirin ecma'in innehu huvel gafurur rahim el-cevadul kerim el-aliyyul azim es-sami'ud dua. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة